Neta wakasoke na nye nenda umutangasi ati kana ndithoko maana mundu mutulu andika bandu ndukole baunde kana kasoke Alex Nzibo wakasoke na thoko maana mundu wonde mutulu kitumine keu waendie wande kwa expressway ni itatu itembelu wali zaini wazen we wambepo wauma expressway wathi wambe yao kwa Uber 3 months nundu watulu wakana na Uber nundu wenda utethwa wasio kuma expressway wande kwa Ashley collection kumanage account sia online wathi wakengwa ne mundu akakwa ne numba male wakengwa ne mundu akawethi Ashley collection wabuto wandu akwate ring light wauma bauwe waiwambia utote ngoko baya fedha ngoko watesa andiko na umathi kangesia ngoko kwaku ngotethie ngusupport nondo ndiendo ithela mana no ya mana ta musubia wa ngongo wabinga we na siuma itatu nundu wake ndugita wa otulu wasio kwa umabau waiwe kala no bana mkau wa